Yamwa kwa babi Adom TV Badwam dwumade so wo afei na odi afidie na to ha no ye nyame asema okra no nipadua news no ya wie sesie tidie du so no sade de bonkrata no aba ye nsa aka no ye de bro mrano ba ho so a ebia ne ya bia homa na tum na so de wadwenkyere aba anade ekoso wo mpotemu no nso de aba be kan ye ho kwabena asante DJ Hitman odo mahine ka ho wa wie no we did a fear among quite a maclu and ye best some more the bon cratano said ye etie ain't you know yen koswa ye mo akwaba majoso na de obey de na micrano say say ba o de o to wada na bompa e da nyame asese ba bia free pa ya bedu hanum sei no ya onyame ai bi sika empem intimento de nyame ai mai enkwaji bi ode ama Ghana no sika daima intimento tu da metraso bensin e ba jibre ni akajunfo e ba ka aka kakra e kajunfo e ne mu amono totofe wafo na munim de cameraman yi obo branche na onim de junfo asechire na ne uhwe Ghana bakosemu uhwe sound fo ni omgugu ya mi yikofia mpadu a we de ogina me ha ikura de na ono de eti ebeka wasem na ebo ebra so sema odo atojo de boka atenim no yetimi ede ebro anopa de ye kan etiawa Jericho afasu bia atwa ho ahia de block usikasem ompeja wakwantu wawade oh awrade hu yemabo na afasu nyina enwiringu anopa yi yewie asa iti afasu bia Jericho afasu bia se ukọ onima na wakopim na wasa aba o yes o breakthrough bi bagaga na a drop na si form obi yes o boa pra na ho asa nipa no kran ti sa afasu nyina awrade nkoso hu yemabo no onnan da nento ho sa baako na nhye atamfo ani wo very important ko sorry no papa as Ghana nipa zipa na onyame asement man hye onkran no amfa anhye ankwa wan ho ya odu tiri be bodem ba emasa wo Yesu dim why amen nsema odo atojo odo boka tem de ebere man ho kwan de bro se ebere wo ho biem so wan so watimi ni akasa na bibia akokama mama nsisu biem se apomuden komo ho sa so na agokansi a ho sepe asamidika ana pensempensemu nso e wo honom e de mawo Daily Guide say I will train 1 million youth for digital jobs baomia ana akasai say mebruno 1 million no de titie be momo e digital we are seeing na be bia na e di djuma wo kwanso kuzukura o de san titie be momo ni mfo nyine wa ha Ochihni launches one student one tree project ono so ko yeah oh ono so ko papa 25 years no it is a wo hwe pa se suku ni ba ko bia no udua ba ko dia o man mu nyina be ya eye kwaye yeah banano me ba kuma se kwan so wo ba bi wura nkran se azo dua bibi o wo dua de ye dwan nyina gua sa hye ase na mso wo be kwa ye gua sa hye ase o de pe gold wo ho no anya kuma se kwa wa ankran o mo twa sa tik yeah kese no twa ho no mu nyina mfimfin ni nyina na mse ya nom ya be hu bibi ha no okay so Ochihni kasa wakasa one student one tree project Ochihni no on say area aye Abugina Consulance and Natural Resources Minister so no so on no phone wa hanum say kase pa fa bani hanum say say be ko kase no so no eno ada ene Freddy Mane Kwame Dazi ni enua koka atwe nkomo na na tie say lewin so aposifo ene na afa se on fan chire mumre ni abeda ni ma say lewin in court over dangerous driving and one sem e wa hanum say asem kase e fa manu say eno so e di hu nkomo no ada ye ka ho asem so ye kase e boyimu NDC PC arrested over casual stabbing. One chirimu say na koyo me ameni pa no na koyo. Na ada de mama your phone yesterday say NDC for so ma hu say ya wo MPP ni sekan MPP ni so say ya hu say omo so say enua dadoa wo wa no de abrobro bi di wo de amanya say ya ye say ya e tronko ane na ada ni ntwato so ne e de nyoma di agoro sa na nipa ni bo na ibi na etwa nti de koye sa okoji aman no so kokko age MPP na NDC ko rade nka ho e du bu hwepe no no ya do ye scapegoat 3 we pe eno ano no
So no breadwinner of your dia and ye ombachao eda o yere no maame ase ka se we dey very unfortunate omchia we ya lasa ni na wo tweda kura ye ka na so ntia ye ka wontie no debi na obewu nti me ka kire so ye manyoni a udi MPP achi udi NDC achi a enkyere se koye okoji aman ese me ma ya me ntia o ese enkyere se kokoji man ebi nti jai kura ebi nti ya okay obi nti se dogo bi kura enu abe by the time e beto aba na bebi egu afia senti ana obi sate anti-LGBTQ case lawyers file addresses in 4 weeks now 9 term no mu nyina ha mo fama do disem mra the AG say yes or no to anti-LGBT fabra nyenko enim the Daily Statesman let's guard our environment or chihne charges used mebru no or chihne gusu kasa kire yenhwe oh your environment yenhwe ni ye bibia na edidi agro ene ya kutia illegal mining kwado mebru bi tim ko show baby yewu pa ba chie ya wa ba chie on fa wokra asa the camera see the so sa catch you can some Ghana for bi kura kotra hye no di mampanya tem se nke go di den ti ye mountain su no ene ye ka ho asem no se ye kana se wunti a ye kra nsuo ba ana se yade ahodo ahye ase dokro because of how ye nyoma no what you say? Nobody is above prosecution. AG tells Atoforsen. You go for them na kaza say hey Atoforsen me jade no. Obi ani ho Ghana mra no obroso. Jenya jebia mo ne nam ne mahunu na no. Ana ebe man bibia asesa. Enyina de mra no be yadwuma. Pepepe. Ghanaian Times. Transfer of votes for election 2024. EC political parties lock horns as emergency IPAC meeting ends in deadlock. Electoral Commission for Kra, it will be a Muslim who ya humti. Mako share IPAC. Muhammad Jimunyo mabia to say, Munfa reps enko. And in and San Muhammad said, say, there be party rep be anywhere so call because Muka be na who yan Basasa. I have happened on Massa Dream. I didn't do Simeon. I didn't do Simeon. So Massa Dream. Until when so. You are granting 50,000 bill over accident now. Eku abofra wedi emfie eyemiensa no. And once them I say or change so and come on that's what the Ghanaian Times. The New Independent or say allow political parties to observe voter transfer exercise and I'm making. My political parties ne kwai mo kwai. No mo ntimi for mo nko for nko gina ye transfer na it afia wa NDC million say afia we on the transfer there on free as well there be me ntuma afia say there be let's akopepe o te mo ase ye gidie we mu na transfer there on free cash so ha na no person free ho enya bone they will tell me say na nkomo be koso let you tutu ni to betwa because mo chomo kasa na say because na be free na constituency akoba bi vote for me to break the MPP NDC duopoly to save Ghana. Alan Kojo Chiremantina. Hey, they didn't do so. MPP, NDC. They didn't do so. Me, Alan Kojo Chiremantina. Me. Muntumam na sa ade na sa afrenu ni ye na emfa mfa so bia mro man no. But me afam eden sa kire am pene dia brem. A movement. Ana aka say. The movement ka say na as David. So be a cassa. Yeti obia. Cheda so kasa. Obia o, eno okra ba ku bi so ba. Nipa aka on kasa me wonwa. Ekwadonko. Wado ami abre. Hawk newspaper. We will resist rigging in 2024. She. Era jo mama na kasa no. O fa kwati kwa bia so yete se de o ba ye krokro de jo abato no na bi ai debi. Kwan bi e be fa e be si ano kwan. Ombefa. E be fa e de si ano kwan. Any man say ECG disburses record 1 billion via CWM. And so much she be asika sembi e mo de fa fa mu twetwa na se fa mo so o ma page o ma bom ho modin yi pa. Road tolling must return. Dr. Baumia can watch them, but with a different and not that can watch them. We could see the road tolling is December. Now this time, quite full so and the before Ediaba. Comfort Nochi Teaching Hospital CEO ignores board, fails to advertise finance director vacancy.
Hey, see them say Ghana no. Baby Say oh madam oko jum so kwan anko bo front desk then ya say me chief say because you very report there oko do so one kan say. Sir. Tie oko confirm to say ya see you no ono ade ne bo asem. Ade so bo hu dewro mani pa nyina to wa bo hu dewro ono a. Ode ni tumi. Ode tumi ade so ode. And so asem double kata the hawk ni there but you they break and they pejai mu. Coup at Kantamanso. Ade coup. Ajin, we give Afote, we give Afote Agbo red card as chief. Hey, Ajin awe Ajin we ebusuya wo Kantamanso no. Ayi honorable. Amuso mu. Omutu no. Agozi aguma na mazo akente. Anti men we kente hunu kwa. Oh, Afote Agbo. This year reading more. Daybreak time to reduce presidential power says Baumia and also on a DNI Foundation support menstrual hygiene. Emra Sokra Badwam.com and send me education ministry challenges are go through yes. 56 million almost one statement almost no krabia enimuti ho so asam no em say we no about the bon crat animal deputy housing minister lead review of rent at Akofo-Adua retreat na yes ya dan ho ensem no rent no o makondwena ho ti ye hwe de adwene ye kosi ye no de ye nso ye sabetumi aka registrar of companies nso Behwesa companies be 508,000 there. Enya papa. And say we hwe me here. Come on, already said almost 4 years. So all year we was for bibia no. Tini na ye close no. Kwabna carpenter bi so ye na to 15 years so. You say ayi aba you be no Robin agene iPhone 11 or Lakeside in kan ha. Lakeside carpenter. Hono ayi kakra. Sa area no mu. Ti oba do man line ansem bebre so ewo homra no asokra anti ye kwai de na sa agudie mu nsam na beba na wotwe mu ya ka tro say health tips no komo aye die ye club foot nti tie ni ye eno amenya feedback no obo akra no wonte hu abakosam da like wo hu condition ba onim say e bibi e betumi aye medofo by the time ye be wie till Friday ne die na wa wasua die to wo ba no monitor no yesa akra ye wo na wako an nti monitor no na etumi aboa na fe ahosepe mambo atman so aye krado or the beba semidika ho nkomo ahudo bi nso hyemansa na pensempensemu aba amenkoso na me na abusua ne adofo akiri ne benche ya wo mbeboa ye na na yie pa no itumi ekra mabre wakama ada asomdue mu kura dede bia mechiri aseda nkoma mo akokwa so kwan no akokwa so asokore afijase enyo yes wrong Dr. Afiye ayo owusu ano ya na ni ayu ono abo woni die mu a wo de say we say me body braba ye maye na ekwan ne nye yase pipo bi kura sa won nche say nsu ato die ada so aye troka yesre ono abo mansun bi e koso assembly man ne obi ntem no mo mani ntwa de mo ekuro no nkanko me da se se mo be ne sa ye ko na de aka to so